Imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Awu siyabonga kumdala weinsuku osivumela ukuthi sibe khona namhlanje kuyisabatha mhla ka-23 kuMarch 2024. Sibonga kakhulu sibingelele kuwe emlaleli weInanda 88.4 FM nohlele usikhumbule ephakameni. Mathatha amasonto singekho emoyeni. Namhlanje umdala uvumile ukuthi sibe khona. Ugesi Nanda ke namhlanje hayi kwewathi ukusinikeza ibreak wakhona. Sesihlale simincile hayi cha. Ukwazile ukuthi ube khona namhlanje hayi sakwazi ukuthi singene emoyeni. Sehlale kuyileyo ndaba nje bayazi abalaleli benande ukuthi sakaze nje moko wangawuzo wazi ukuthi neinsuku enandi ugesi ungekho. Kodwa uhambeke hayi namhlanje wavuma waba khona sakwazi ukuthi singene emoyeni. Sibonga kakhulu sibonge kakhulu. Nomunye avuso omunye amtshela ukuthi cha uhlelo likhona namhlanje babuyile emoyeni. Unqotshiwe umubi obengasavumi nokuthi imishini le isebenze kodwa konke sike sithi umdali mayivumile hayi ngoba kusuke kwamandla nje omubi kuphela uNkulunkulu wasekuphakameni naye unawo amandla ukuthi cha bathi abantwana bami namhlanje hayi kulungile noma ningeye ngiyazi mina ngilungisani asilungisela uNkulunkulu lokho asuke efuna ukukulungisa ngaleso sikhathi sifike yonke into isishanelekile sekuhamba kahle mfundisi wenkosi angihambi ngedwa ngihamba namfundisi uJesu Mhlongo naye ukhona mfundisi sibingelele kuzona zonke indawo la sifinyelela ukulaleleka khona sethembe ukuthi uNkulunkulu khona bekuqondisa kulamasonto amathathu singatholakali angazi ke ngoba ke ukuthi mesikade sagcina ukubonana kuthiwa amehlo madala namhlanje kade sagcina ukulalelana mhlambe indlebe ezindala ngazi kodwa ke sixolise nje kakhulu akubanga intando yethu besifisa ukuthi sibe ndawonye kodwa wanqaba ke unqabile namhlanje na ke uNkulunkulu uvumile siyathemba kuvume yena sicela ke nesokukhuluma namhlanje kungabiwo okwethu singakhuluma ukuthanda kwethu sikhulume iqiniso lakhe sikhulume ngaye sikhulume into ezokwakha abantu into ezosala isebenza ngaphakathi kubonda kanti uNkulunkulu nje yiloko sikufisayo cishe kwaphela uMashi impela kushaya uMashi 10 asikho emoyeni hayibo wadlula uma nayibo nakho kuyophela uMashi impela emoyeni singekho kanti kwenzakalani hayi ke nakho namhlanje kuyisifungo kuusuku lwesifungo u23 sikhumbuza abalaleli nongazi ukuthi umhla ka23 kusuke kuyinkonzo leyo yabantu besilisa la besuke behlangane khona njengoba sazi ukuthi omama bayahlangana mhla ka14 amakhosazana ahlangane mhla ka25 bese kuthi baba bona bayahlangana mhla ka23 ungenile u23 izolo ebusuku uyaphuma namhlanje ebusuku so siyabonga ukuthi ke nathi ku23 sikwazile ukuthi size sizongena sibuye kahle ku23 impela kwaqondana ukuthi u23 namhlanje hayi sakwazi ukuthi sibuye emoyeni kwakwazi ukuthi konke ekade kuthi kuyavala hayi kwahluleka mfundisi ngoba sisekhona endabeni kaMachi sisekhona endabeni yokufika kaShembe la kulelizwe ngoba zange silithole ithuba ngicabanga ukuthi selapha ngoba uMashi siselapho sikhuluma ngohambo losizi nenyembezi ngoba ukufika kaShembe akuyona injabulo uhambo losizi nenyembezi noma ukukholwa eBnazaretheni kukonke akuyona injabulo ingakho lapha esihlabeleni 89 ethi sihlala nathi inkosi yethu lelilanga lidlulile siyacela ukusizwa sesibheke kuwe njalo
Uma ucela ukusizwa ke awunayo injabulo ngoba ungazi ukuthi uzawuphendula noma uzophendulwa yini. Uthi ke mekhuluma la kuyivesi lesibili uthi thina sikafiki lapho kulelozwe lokwenama. Zimi khona ingilosi lapho kungashoni ilanga. Mesicela ukusizwa suke sicela ukusizwa ingilosi ezothunywa uNkulunkulu zize izosiza. Manje na ke ukujabula ukuthathaphi ungazazi noma uhlambulukile ukusizwa ingilosi noma uhlambulukile yini. Ngakho ke sisohambeni lo sizi nezinyembezi asikho isikhathi sokujabula. Uthi evesini lokugcina kulayini lokugcina lapho kungashoni ilanga. Lapho kungashoni ilanga. Manje na ke abuya futhi la kungakhanyisi khona ilanga lalomkhathi. Kusho ukuthi la silubalubela ukuya khona alishoni ilanga. Futhi leli ilanga elikhanyisa khona akulona leli lalomkhathi. Uma sakhanyiselwa ilanga lalomkhathi sidinga ukuba sosizini. Sidinga ukuba sosizini. Okudala sibe sosizini kunye ukuthi asazi noma lizoshona yini. Asazi noma lizophuma yini. Njalo sihlale sisosizini sithi uNkulunkulu konke kuuntando yakho. Siyafisa ukuthi imini ifike ukuze senze imisebenzi yasemini. Mase kuyisemini seliphumile njalo futhi siba sosizini. Sithi uNkulunkulu alishone sikwazi ukulala siphumule. Mase silele sisesosizini ngoba kunamaphupho amabe angaveli kuwena Nkosi Jehova. Nalapho kufuna sithandaze. Ingakho sithandaza njalo kukhona nokuthi isikhathi somlindo oqala singangedluli wenkosi yami. Kuninikela ujabula khona mu Nazareth akukho la ujabula khona. Manje na ke sikulolo hambo sixoxa indaba kaMashi. Indaba kaMashi ke muyixoxa indaba kaShembe khona ekade ngunaka ensukwini ezidlula ngathi ngikhunjwe yini. Ukuthi ungathi ufike ngonyaka owodwa zalandelana inyanga. NgoMashi uyafika. Mefika wenza akuthunyiwe ukuzotshala insimu yasezulwini. Maye setshalile ayizokutshala kuthina kwaku ubungane bokuba sibe zingane zikaNkuluNkulu okwase kuvuthukile kuthina okwase kubunile ukuba abantwana bakaNkuluNkulu. Wafika ezotshala lokho. Maye sekutshalile umuntu mase etshalile ke uyaye alande ochwepheshe abazobona ensimini ukuthi kuphi okufanele imbewu ikuphi okufanele ukuthi kudliwe. Akade kutshalile ukuyisa kochwepheshe. Manje naye ke mase etshalile ngoMashi efika sokuqhamuka isikhathi samadokodo siyenyangeni yamadokodo manje. Yeah. Inyanga yamadokodo inyanga yokuthi lokho abekutshalile ensimini yasezulwini ebese kuthatha kisa phambu komnikazi wensimu ukuthi akubukeke ukuthi lungakanani ukhula kungakanani okudliwayo kungakanani okufanele imbewu kungakanani okufanele ukudliwa emadokodweni uyoveza insima ilimile ukuthi njani njengoba sihambisa imizimba yethu okuyiwona madokodo siyoyikhombisa uNkulunkulu ayobona ukuthi lengane yafaka oShembe kuthina kungabe iyondliwa yini. Yondliwa ngani lengane ekhunywa ngayo? Yondliwa ngeSabatha, yondliwa ngo23, yondliwa ngomgidi, yondliwa ngenkonzo kavuka nathi, yondliwa ngolala nathi, yondliwa ngomthandazo ka4 ekseni. Lengane minga kutholi konke lokhu iyayizace. Manje na ke njoba siye emadokodweni sihambisa imizimba yethu eyidokodo hayi ukuthi siyokwakha amadokodo sihambisa lawa imizimba yethu siwayisa phambi kaNkulunkulu. Mase wayisile usiyahamba ngoMeyi. Iyalandelana le March April ngoMeyi uyahamba. Usuyihlolile insimu wena usuwa uthi ke mase yahamba usethi lo zawe yena mnikazi wensimu usho inkosi ilanga
uthi lokho athi akuyona imbewu bese siqathi kuyimbewu thina ningamsoli kade engangithe kudleni kulensimo methi yena kudliwa lokho kuyingozi ningamphikisi anomlalela ngoba yena mnikazi wensimo silapho ke kuleyo ndaba inyanga manje sihlanganisa intathu uMarch uApril uMay ngoba ungathi wafika unyaka owodwa wasebenza inyanga ezintathu wesiyahamba ngoba uyishayisa landelana le inyanga mfundisi sibonga kakhulu singakaqhubeki nje kakhulu ake ngikhumbuze umlalelo olalela ukuthi nanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni siyatholakala lapha ku WhatsApp WhatsApp wethu uthi 068 764 9969 0687649969 uma kukhona umyalezo ofisa ukuthumela uzothumela lapho kuleyo number leyo uzophinda futhi usithole ku Facebook page sikhumbula ekuphakameni uzokwazi ukuthi usithole lapho kulelo page kukhona ne page elithi Inanda 88.4 FM updates ukhumbula updates lapha egcineni Nanda 88.4 FM updates uzokwazi ukuthi usithole futhi nakhona ukwazi ukuthi uphawule ilona page lethu lelo ka Facebook elisha esitholakala kulo yes esi station esitholakala kulelo page mfundisi kulokho sokukhuluma ngoShembe uShembe ukuthi wayibiza ngesikhonzi senhlupheko yep ngoba wayengezela ukuzobusa wayengezela ukuzobusa wayibiza ngesikhonzi senhlupheko akadlule lapha encwadini kaMarko Mark 10 41 Mark 10:41 kuya ku 45 eke siyifunde ke Mark 10:41 kuya ku 45 eke siyifunde lencwadi ke siqale ku 41 bathu kuzwa lokho iyona bathu kuzwa lokho abayishumi baqala ukuthukuthela oJakobe noJohane uJesu wayesebabiza wathi kubo niyazi ukuthi abathiwa ababusa izizwe bazenza amakhosi phezukwazo nezikhulu zazo ziphetha amandla phezukwazo kepha akunjalo phakathi kwenu kodwa yilo nalowo ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu makabe isikhonzi senu nalowo ofuna ukuba ngoqala phakathi kwenu makabe inceku yabo bonke ngokuba nayo indodana yomuntu ayizelanga ukukhonzwa kepha ukukhonza kokunikela ukuphila kwayo kube isihlengo sabaningi uShambeka lona akazelanga ukukhonzwa wazela ukuzoyinikela wadela konke waseyinikela yena kithi uzuyasho futhi uthi nabanye benu khona incwadi lapha etofuna ukungilandela makayidelele eqala athatha isiphambano angilandele ngoba wayesho uthi cha angizelanga ukuzobusa angizili ukuzothula abantu iziphambano kodwa abantu laba bazothwala isiphambano bazothwala usizi lwabanye usho khona ukuthi noma ngathiwa umgcotshwa wakhe njengoba naye uJesu la ukhuluma nabagcotshwa bakhe la oJakobe noJohane ukuthi hey niyazi ukuthi abathiwa ababusa izwe bazenza amakhosi phezukwabo nezikhulu ziphethe amandla phezukwabo kepha akunjalo phakathi kwenu nina nizile ukubusa laba kuthiwa abomhlaba ababusa yilabo bomhlaba yeah nina ngoba nibona bezwe nina anizile ukuzobusa kodwa naloyo ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu makabe isikhonzi senu azi ukuthi mayemkhulu kodwa ubathi uShembeke njengoba wayemkhulu kodwa ebiza isikhonzi kodwa manje wayesikhonzi ngikhumbule elinye ikhehlela lesixoxela kanje kulamakhehla oshoba nobani ngisazi ekhuluma ngendaba kababamkhulu uqala kwakhe ukuguqelwa uShembe ethi wayesimanga ngoba wayehamba ethi mayehamba hambe ababemlandela
babehamba ibangana nje babengahambi babe isiqungu ndawonye yena wayehamba phambili nje bese bethi ukushiya ibangana bamlandele ngemuva bathi hamba isikhathi bothi bambona abema bame bese beyasondela kuyena bese yaguqa bese ekhuluma nabo athi bantu abami uJehova uthi angisho ukuthi kuwukuthi uthi bahamba hayi baze bayibona ayikho right lento ukuthi maye base bemkhala maye waguqa bese beguqa kuqala noma maye ama bazi ukuthi hey usezosiguqela manje bese beguqa kuqala yabona kodwa umuntu owaqala ukuguqela abantu uyena waqala ukuguqela abantu yamanje ilento eshiwo ke la ukuthi cha wayeyisikhonzi yena wayeyisikhonzi ngoba wayithunywa kubona labantu lapha kodwa kwase kuqala kanjalo engathi ke kwabakhona abamcelayo bathi hayi baba ngeke isicela ngabe wena uguqela thina iyasibasinda leyo ukuthi hawu na inceke yenkosi sisiguqela bayabona lo muntu uNkulunkulu phela ngoba uNkulunkulu ukhuluma naye kodwa yena nangeguqela nje wathi cha baba sicela ukuthi kube yithina esiguqela wena kwaqala kanjalo ke abantu ke basebeqala ukuthi mabeya kushembe bafike baguqe iqala kodwa uyena wayiqalile mfundisi ngenxa yokuthi futhi sesiqale nemizuzu sihambile angabe ngisakuphazamisa bengidlula nje encwadini ngoba sijwayele ukuthi sidlule encwadini Musa khuluma ngokuguqa kwakhe khona lapha ku28 elokuzeni esabatha khombisa ukukhulu ukuhlonipha lapho bebuthene khona begcina isabatha akababheki ngamehlo akhe ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe uJehova uqobo lwakhe wenzisa kamakoti manje na ke naye kushemba ufuza uJehova unikwenza kwakhe ufuna mebuka abantu bekhonza ngoba ngomthetho kufanele ngabe bathi mebeguqile ngesabatha ngoba bebaguqele yena ebese yaqhenya bambelele eqolo athi naba abantu bengidumisa kodwa kuthiwa akababheki ngamehlo akhe ubabheka njengomakoti asaba ukubabheka kube kwabantu bakhe manje izwe inhlonipho yasezulwini kufundiswa thina njalo kufundiswa thina ukuthi nathi asihloniphe manje na ke ngicabanga ukuthi eke siyiqale le ndaba njengoba sithi namhlanje akulona uhambo lokubusa lolu uhambo losizi nezinyembezi athi umunye ke mekhuluma athi kanti wengezile ukuzosikhipha osizini kwahlupheka yena thina kufanele sibuse manje ngichaza ukuthini mesithi mebonakala sofana naye Maze kufanele sifane naye safuna ukufana naye mebonakala sofana naye anginje ngawe baba ngozama ngiphelele ukuba ngibe nje ngawe ngekhathi zonke namanazana thatho njalo athi anginje ngawe baba ngozama lokho ngawe manje yadidake ake ngiyiqale phansi ukuze abantu bayazi mefika lo muntu wasezulwini mubhekisisa kusukela kumzazela kuza kubhombela kuze enkosini ilanga lasigcina khona la sihleli khona ngoba sigcina enkosini ilanga sithi 1976 1910 to 1976 sokhuluma ngabantu abathathu la sokhuluma ngomzazela sikhulume ngobhombela sikhulume ngelanga akekho phakathi kwabo owaqoqo usizi lokuzofuna ukondliwa waze bandleni uyayizwa leyo nto sambuti akekho phakathi kwabo owayeswele akekho phakathi kwabo okwathi mengena wathi hey ngaze ngajabula ngizoke nginikelelwe ngaze ngajabula ngizoke ngiguqele asiqale kumzazela mfundisi ungakayi kumzazela ususuke wangithinta futhi ake sekuJohn 21 eyogcina ke le hayi cha manje ilezi inkulumo zakhe seziloko zingidlulise ezincwadini John 21 15 ke lapha ku 18 mhlawumbe ake siyifunde ke John 21 15 to 18 khona sebedlile uJesu wathi kuSimon Petro Simon kaJona uyangithanda na kunalaba na wathi kuye yebo Nkosi yami wena ukuthi ngiyakuthanda uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda wathi kuye
yipha amawundo ami. Wabuye wathi kuye ngokwesibili, Simon kaJohn uyangithanda na? Wathi kuye, yebo Nkosi yami, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye, yalusa izimvu zami. Wathi kuye ngokwesithathu, Simon kaJohn uyangithanda na? uPetro wadabuka ngokuthi wathi kuye ngokwesithathu, uyangithanda na? Wathi kuye, Nkosi, wazi konke wena, uyazi ukuthi ngiyakuthanda. uJesu wathi kuye, yipha izimvu zami. Ngiqinisile ngithi kuwe, usemusha wawugqoka uhambe lapho uthanda khona, kepha nxa usumdala uzakwelula isandla sakho omunye akugqokise akuyise lapho ungathandi khona. Kepha wakusho lokho ekhomba ukufa okwa aza kudumisa uNkulunkulu ngakho. Aza kudumisa uNkulunkulu ngakho. Eseshilo lokho wathi, ngilandele. uPetro ko umbuza kuze kube kathathu uPetro la ukuthi angithanda na khona lathi masithi khona uJesu wasethi kuye, yipha izimvu zami. Okuchaza ukuthi mawusumlandela yena fana naye lokho ngiyakule kade uyisho ukuthi yokuhlupheka ushembe uhambe akekho umuntu omnyama obegulike njengaye eSouth Africa khona bebizwa ngesikhonzi senhlupheka ngoba abenakho ubekwabela abantu. Thina masikhuluma ngokubusa sikhuluma ngokuthi ube nezinto zakho oyiqhenya ngazo wena nezingane zakho bese uyiqhenya ngazo lezi zinto awusababela abanye uthuthukisa abanye abantu ukuthi senginakho ke angenze lento ngihlale ngiyilinganisa ngamaSulumane ithi yazi ushembe lento nansi la ingakho athi wazosibhalela ngisho esihlabelelweni ethi waphendula ugcile baba ubukhosi ekhuluma ngamaNdiya ethi laba bazokhululeka kuqala ekane kuwe kusho ulo umshumali uZuma ethi wakhuluma leyo nto ethi wayiphuma koBhabhadisa olwandle usekhuluma uthi laba banenwele ezinde enjengamashoba kodwa ehash kodwa abafana nathi ngebala uNkulunkulu uyobakhulula kuqala basuka le phesheya boba yigci bezoba yigcila la kodwa bona uNkulunkulu uzobakhulula kuqala kunathi wazethi ke nisondele eduze kwabo ngoba kuningi niyokufunda kubona ninenyobe ningakakwazi nayo ke lento ngithi sike sibone enziwa amaNdiya la amaSulumane elithi athi mayisenemali bese kuba khona amanye bese lawa bhiza nama wholesaler nani anikeze wona imali ukuthi nina ke vulani inhlangano ke ngoba thina sibhizi siyasebenza nibe nondla abantu abahluphekayo wena uthisha vulani izikole phela nibe nifundisa izingane mhlambe after school kuyibona mhlambe seyiphuma esikoleni ezihamba amaclass okufunda iQuran ziphinde zihamba amaclass esikole yabona enza izinto eziningi ngemali yayo thina imali masinayo asafundi lapha ukuthi nazi lezinye izizwe nje imali yalezizwe izizwe zakubo namabhunu ngokunjalo nanka sezathenga umhlaba neOranje namhlanje kuthi umhlaba wawo ana yonke izinto ayazenze ngiyakuyona ke lencwadi uthi uJesu yipha izimvu zami ochaza ukuthi labantu ke osubahola ke banakekele babheka ukuthi abaswele yini ilento enziwa uShembe lento eyenziwa uShembe qhubeka mfundisi bengifuna ngithe njengoba sikumashi umasha uqala ukubhombela umasha uqala kumzazela yes muqala kumzazela umzazela unenqaba yabantu ahleli nabo unenqaba abantu ahleli nabo kanonto bathakathi uneinkomo igcwele isibaya ulapha abantu bakhipha inkomo uyawondla abanye la mase lapha abantu bakhipha inkomo usethi labantu engibalaphayo kunabantu ababathakathayo ukuze bagule manje na ke uma ufuna ukuqeda ukuthakatha ulwembu ithanya inkosikazi ngelinye ilanga njalo ifika late esontweni ungikhumbuza ngikhuluma indaba kaMzazela ngoba mungaqala enye indaba uqiniseka amakhabethe uthi unkosikazi liyambuza umfundisi yini mama ufike late njalo esontweni uthi yena njalo ngiyithi sengiphuma phambi komnyango kuvele kufika ulwembu lungivala amehlo kufanele ngiqale phansi ngiyofaka amanzi ngoba mengulisula nje ngesandla alisuki ufuna ngifaka amanzi ngiqale phansi ngigeze bese ngize ngiba late ke
uthi zonke insuku uthi usebuza ukuthi ke umfundisi kambe ulwembu lidwala yini uthi ngiyashanyela njalo uyashanyela njalo kodwa ulembu lube khona uthi usethi ke umfundisi kambe ulwembu liqhamuka uthi lukhishwa isicabucabu uthi ke mntanami ukuze ungaphindi ube late esontweni akubheka ukuthi isicabucabu sicashephi lese esikhipha lolu lembu olukuvala amehlo useyahamba ke uyasithola isicabucabu akaphindange waba late akakhipanga ulwembu manje wakhipha isicabucabu ukhipha isicabucabu manje esidalulweni ngisho ukuthi ke la uBhombela umzazela siqala kuyena sithi umNazaretha uqala kumzazela umzazela uhleli nabantu ngithe akekho owafika la wathi engashayisa nanku umcebo yazi ukuthi wafika wrong wafika kanjalo mawafika ungenalutho wafika waqala kuba notho la hayi wrong awufika ngaka angithi manje umuntu ethi ilento ukuthi yonke into yabakithi nento suyitholiwe oyinika uNkulunkulu abakithi awusenzi lento athi uJeff iphizimvu zami ngoba uyinikwe uNkulunkulu yabela abantu ba isebenza umsebenzi ayisebenza umsebenzi kaNkulunkulu ke lento iphiwe uNkulunkulu umzazela unalabantu ke uyabona ukuthi abantu abagulayo enginabo la babulawe labantu usathi angibulaleke manje isicabucabu ngoba isicabucabu esikhipha ulwembu olubulala labantu ngobani abathakathi usathi bathakathi lalelani bafowethu singayenza lento ibe yinhle ukuze sizwane noNkulunkulu babubhizi noShaka yababulala ngala uyabajoja lalelani Shaka uyafana nomthakathi nawe angithi uyababulala labantu kuzalwa abanye obaqeda nini uzogcina umbulali asikhamba neplan yokubaqeda asenze nje manje asiqede ukuthakatha wakhe umuntu umbuyisele emuntwini umzazela wenza lento okuthiwa wababuyisela kuye kwababuyele baba ngabantu bakhe kuqala umzazela lo useqoqa abantu ke uthi mokhona othakathile indaba ezitha ngicela unginikela ungababulali ngizomakha mina ungababulali balethe ya ngoba ibona sengizobakhipha bahambe betshela abadlalelani hey kubhlungu ukuthakatha ave kumnandi ukuphilisa umuntu wahlala naleli iqembu lakhe uneyinkomo zakhe ayihola ngokuphilisa abantu unaleli iqembu lakhe liyamsebenzela ulithuma ukuthi liyomkhelela imithi sebeyinqwaba lapha phakathi sokuthiwa umuzi kaNontanda bathakathi useyaphuma kuyentabeni ngelinye la uyokumba yona le mithi yani yokuphilisa abantu usethi uNkulunkulu yazi lengane yami ngiyayithanda ufuna ukusebenza ngayo kodwa mina lokho ithembele kutheni izokumba ihlahla le ihlahla imbayo kuzona khona abaphilayo kuzona zizophela ihlahla kanti sinomsebenzi ihlahla kanti nomsebenzi zisipha umoya zisipha khona nezilwane ezidla amahlamvu ale ihlahla ziphile manje wena ngesikhathi uzimba sizofika isilwane besazi ukuthi la kunecembe engihlafuna kulona mangiphethwe yisisu siphe ngoba nezilwane ziyayilapha ukubona ilanga ikhathi lihambe lihlephula utshani liyagula ukubona nenja iphuma iya ngaphandle idlutshani mayigula iphethwe yisisu lo muyilandela uhamba unqampula lo utshani uzothola khonto obuyisebenzayo manje mifika subumbile wena mzazela kuzoba njani uyahamba uthi uNkulunkulu engumkhiphe namhlanje kulento uthe samba seligcwele isaka kuqathaka insizwa phezulu bathi yaqathaka iphethe induku eziwu4 miqathaka lensizwa isimphonsela 2 yasala no2 methu wayibuka lensizwa hayi ugojwana lekhehla ligugile angaze ngishane nesizwe ngawo lo muntu othi angivike kangizofika kanyani ugobile lo muntu uthi miyiphonza induku lensizwa ithi iphonza ibigadla kuyena igadle abe sathe kuthiwa wayevika kwakuyinsizwa le mzazela kuthiwa kodwa uyazi ukuthi ngendlela istima esiza ngayo la hayi wazi ukuthi hayi kulona ikhehla kuthiwa akavikanga ngisho neyodwa ikhala enyameni kuthiwa lensizwa induku nenduku eyijikijela ikhala enyameni kuthiwa zwabodwa hayibo ngeke ngumshayi nami
Ngophaleni yabothi ikhaya kufana nentombi nje uthi ngakujela induku uqhayibo nayi intombazane ngashana nami uthi waqala nje washaya naye manje wakhipha naye kuthiwa kungenanga ngisho neyodwa ekhehleni washaya uzokhathala ingalo ithemi ikhathala ingalo kwamemeza izwi phezulu lasezulwini lathi mthinta ethangeni uzokhathala akasabi manje usehlisa umo uselalela izwi ngoba usezophathwa izwi wesethatha induku wesemjoje ethangeni memthinta ethangeni kuthiwa kwavuleka inkebenkebe yesilonde engathi usikiwe kwaphuma isigaxa senyama kuleli ithanga lakhe mesiphuma lesigaxa senyama sayongena ethangeni likaMzazela siphuma ethangeni laleli khehla mesingena lesigaxa kuMzazela weseqala manje yayisiyanyamalala lensizwe uzokhishwa ekumbeni imithi ngoba usezoba kuyena kuzisebenzi sikaNkuluNkulu uzongcweliswa ungcwelisa entabeni mase kwenzekile lokhu usethi uthatha isaka alithathatheki isaka ligcwele angikuse isilonda usenesilonda uyaqhuka manje athathwaleke isaka walishiya isaka la yasala imithi sisandinda wasimisa sabashiya bephuza wendinde embi imithi naye wayesethi uNkulunkulu namhlanje siyakumisa wozolandela uphunga elihle ehleke uyafika ekhaya akaphethe imithi uyaxoxela ithimba lakhe leli abathakathi hayi bathanda abangasebona abathakathi manje asebe abalaphi uthi hey hayi la ngishaya ikhehla la ngishaya la njoba ngidabuke kanje angishawanga ilona kodwa ngilithinta ethangeni kwaphuma inyama yangena kumina njengamanje imithi ngiyishiyile yonke uplana ukuthi mhlambe ngelinye ilanga uzokhuphuka nalabantu bakhe melele ebusuku lithizi lalela ke ndoda wena namhlanje awusesona lesibongo obubizwa ngaso wena usunesibongo esisha sasezulwini wena usushembe niyayithi iqala phi lento wena usushembe yini yona leyo lalela uthelwa yimina ngiyizwi lamazwi wena usushembe sibongo ke manje isibongo manje qala sibongo qala ahlale kuMzazela kwaba inyangana esahleli labuya lelizwe lathi lalelazi njoba ngunika isibongo esisha nje ngunika ihawu lokuvika uma ulandelwa ngoba abantu sebeyakuzonda kuthiwa phela basebemzonda abantu uthi lo uthatha abathakatha ababulala izingane zethu uzobagcina kanti kuthi usithethele akalifundile iBhayibheli usithethele amacala ethu nje wasibathethelela abanamacala kithi yena uthethelela abathakatha ubafaka kuyena lithi izwi ke wena usugcinile umthetho wami osemthandazweni omkhulu othi usithethelela amacala ethu nje wasibathethelela abanamacala kithi njengamanje bazokubulala abantu kuzinkosi futhi enolanga ngaphezulu kwale ebikuvumela ukuthi wena ugcina abathakathi ngoba akusona isikhathi sikashaka lesikamzazela isikhathi sikasenza ngakhona ukukhumbula kahle uqinisile ngoba uthi kuzinkosi enolanga akusona isikhathi sikashaka yes mina bese ngididekile ngathi akusona yeah uthi kuzinkosi ezobusa ngegazi useyabaleka sokuthiwa ke baleka manje baleka ungabisabheke emumva ayilungisele indaba yokubaleka manje angabisabheke emumva sizoyiqala ke uma kulunga sizoyiqala ke uma kulunga sesiqhubeka ukuthi mebaleka kwenzakalani sisekumzazela manje sithi umzazela akakhishwanga indlala ekhaya wene inkomo nezisebenzi nabantu bakhe na yonke into kodwa wakhishwa izwi lasezulwini washiya ingcebo ngokuthanda inkosi aka ngithe incwadi ogcine ngiyifundile bengiqamba manga yebo inkosi ngithethelele ngiqamba manga phakathi incwadi esambulo 1916 ithi unegama lilotshiwe ngubeni yakhe nasethangeni lakhe ukuthi elithi
inkosi yamakhosi umbusi wababusi ithi ke indoda yakadlomo ithi umbaba omkhulu akazageze phambi kwabantu ithi kodwa mfana wami ngaba nenhlanhla noma neshwa lokuthi ngiyila ngithi ngithushe emfuleni ngambona ehleli phezukweje egeza uthi ngawubona lo mbhalo esethangeni lakhe lo mbhalo owabhalwa Mzwane eshawa umphezulu kwathiwa inkosi yamakhosi wawukhona kuyena uyena yedwa wabanawo akekho omunye umprofeti wafika emhlabeni sekumzazela kona sekumzazela nomzazela ngithi naye kuqhamuka lapha linombhalo la kuvula okuvuleka ithanga ingena kuyena inyama iyongena lapha asazi noma kuyisigxivizo yini kwakumshini ozobhala ukuthi lo inkosi yamakhosi mfundisi manje sekuyihora lesihlanu 5 o'clock masibuya ngale siqhubeka nayo indaba kaMzazela ngoba sisekumzazela ake sigwinya manje hawu sathi silalela umjinto wavele wanqamuka angisazi kwenze njani hayi uyabona ukuthi umsebenzi mkhulu uyabona umsebenzi mkhulu hayi uzobuya ingenele mase ebona kufanele mfundisi nanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni ukhumbule emlaleli sithe lapho ngathumela imiyalezo 0687649969 0687649969 uzosithola lapha ku Facebook page futhi Facebook live sikhona ku live lapha ya ku sikhumbula ekuphakameni 1976 balwe kanjalo ipage lethu sikhumbula ekuphakameni 1976 ila uzosithola khona bese uyakwazi futhi ukuthi udlulise imiyalezo lapho noma kuyo ke inamba lengishilo uphinde futhi usibone khona bukhoma live ku Facebook kuyo leyo Facebook page wethu sigcine lapha ya kade sikhuluma ngomzazela negama elilotshiwe elabona babudlomo ethangeni likaSheme elifakazela lento ekhulunywa la ukuthi igama lakhe lilotshiwe lilotshwe ithangeni encwadini esambulo kusho njalo so umuntu elabonakala leli igama kuye uShembe exactly khona balibona igama elalilotshiwe kuye angisazi uba futhi owayixoxa kuwo lamakhehle ethi naye ngathi credit leso sigameko sikababudlomo mhlambe kwakuhuye impela ubabudlomo wayixoxa phela izinto bengimncane mangizizwe ngibuye ngabambe nje ngibambe kudlule nje kodwa ngikhumbule ngokuhamba kweminyaka engathi wathi mayiselibonile lelo gama engathi wambiza uShembe wasethi waza la mayisondela angazi noma kwakuyi babudlomo noma omunye yini kodwa ngiyakhumbula wathi hlonzela la wayesemkhombisa la wathi cisha la susa la ethi akamhlikihle la ethi angena susele umbhalo lo uthi wasaba uthi wathi hlikihla susa la wathi awuhlikihla ususa usuki waseyamyeka wasethi mntanami ngeke uzukwazi ukususa wathi ubona imfihla sezulwini uthi walibona igama uthi kwakunegama elalibhaliwe la kuyena amadoda abe nenhlanhla ingakho kwathi mehamba walazi usuka hamba ngayo wathi ngolesine bonke labantu engibacela ukuthi ngibizele bona ubatshele bafika azi ukuthi ngolesine uyahamba wahamba akafanga uthi mangifika ethi ngithine esibhedlele lele khona udlomo njalo udlomo ngayo uthi kuleli bench ohleli kulona uthi ubaba inkosi la ngibehleli la uhleli khona awu ngaqala ngaxwaya manje awu bokufuna ngihlale phansi sengihleli la ohleli khona inkosi uthi ke ithe isizongilanda ngoba basangithandi amazwi ayo ithe isizongilanda ngoba basangithandi
uthi abasamthandi nje ingoba usephuca wonke umsebenzi aye unikwa ushembe ihlabelela kasazenzi okuyizona ayizenza amathikithi yonke into uthi ke uthe usezongilanda ngoba abasangithandi asikho kwendabeni yongathandani kodwa sendabeni yokuthi isikhonzi senhlupheko kodwa sikuyona le oyithinta isekuyona le yancwadi eseyifundile yokuthi akekho sithathela lo msebenzi ukuthi abafuna udlomo wayesefunwa esekhishwa abafuna ukuba bakhulu kanti yena wayeyisikhonzi efuza ushembo wayibukela kushembo ukuthi akaba yisikhonzi wayisikhonzi sekufika ababona ngathi udlomo uyabambezela lana imali engaka sebeyibonile nemali la kodwa asibuyele kumzazela uma ke siyenzekile lento lelizwi limtshela lithi suka la kunenkosi ezayo ezobusa ngegazi usuke ubheke imaphi sempumalanga impumalanga ila Thekwini ubheka le enhla manje kuthiwa suka ke manje usuke enyakatho ubheke enhla useyasuka kuyahamba kuthiwa isibongo sakho usunesibongo esisha ilapho ke la ehamba khona ke manje azayofika eScourt mefika eScourt ngoba mfundisi uselapho ngoba kokuqala sekhamba abantu bayohlala ngaye komkhulu yebo edlunkulu bathi hey Nkosi kunomuntu osekhulekelwa lapho unabantu abaningi ahlala nabo sebeyamkhulekela usezenza inkosi uzoba ingozi lo muntu ngoba angase kuqedule kwa wena uNkulunkulu njalo uzama ukumxosha la ngoba uyabona ukuthi ngeke azahambe la okungcono ke akathumela amaxoki lawo ahamba ugcina abathakathi sebemkhulekela sebebaningi futhi labathakathi sebebaningi bangaze baqedule umbuso labantu ngoba bazimithi lapho bayimithi baye umuntu ingozi indaba ezithi manje sekufanele kahlaselweke lasizwike lemtshela ukuthi wena bazokubulala labantu hamba manje khona into engiyibekile kuwena okhalweni lakho suka la useyasuka ke nazo ngesikhathi esuka la asikakafiki ngibhombela niyabona umNazaretha sobuqalile sokukhona leli gama elingaphezulu kwamagama elitholakala esambulweni elithi kunegama elisha mase uyasuka ke uyahamba mefika eScourt siyayinqampula ngoba sikhuluma la ngabantu abawu3 mase efika eScourt la efika khona sefika uyakha ebukhosini bakwaHadebe kanti abamhlophe akhona into entabazwe la cha akekho entabazwe uyokhonjiswa wentabamhlophe entabamhlophe njalo khona into futhi ayilandayo khona hayi ukuthi entabamhlophe uyayela yonke indawo yakuyona kunento ayilandayo khona ngenzela ukuthi ucacise mfundisi ngoba sekukhona abayiqala indaba entabazo hayi bathi indaba zasuka entabazo indaba isuka ngentabazo ubaba mkhulu uzalelwe entabamhlophe indaba zasuka kaNtandabethakathi kwaceza kaNtandabethakathi akhona entabazo mase efika ke entabamhlophe ufika uyakha makha awunayo indodana yakhe iyakhula manje ukhulile manje uyakhula indodana umzukulu wakhe lo uyakhula manje mase ekhulile usewelele emzini ongaphesheya mewelele emzini ongaphesheya umzo kaHadebe awelela umuzi wenduna la welela kuyona mefika bathi mefika emfuleni wafika wacosha amathe khona intombi ayibonile kanti le ntombi ayibonile kwenzeke into yenzeka koMaria bobabili labantu bamithi into sezulwini no naleli khehla limithi isibusiso sezulwini nale ntombi mithi isibusiso sezulwini ineyibonakaliso naye ibonayo ithe ihlala iphupha abantu befaka ingubo ezimhlophe ithe yotheza le ntombi
ithe yotheza lentombi YakaHadebe. kwenzeka isimangaliso yona mayotheza kwaqhamuka izwi kwaqhamuka iphunga elimnandi utheza namanye amantombazana angithi sekumzazela njalo sesohambeni kaMzazela wenza iphunga elimnandi la mnandi leli phunga hawu yini lenuka bayizwa bonke itombi sizwe lonke iphunga perfume iqhamuka ni le perfume enuka kahle kanje asikaze siyifake wathina baqalaze bayizwa ukuthi inuka ngamaphi bese belandela la inuka ngoba ngakhona phela ngaleso sikhathi kwakunemithi enuka kahle Ya. nje abakwazi ukuyihlanganisa Ya, bagqume ngaba bagqume nuke ngayo. kamnandi babe qhola ngala idwaba kwakwamakha kuthiwa amakha idwaba kodwa hayi lawa kodwa ya hayi lawe ngathi ngaphezulu kwamanye bese beyibona imbali enhle kuthiwa nayi leli phunga liqhamuka lapha bagijime kanye bebegijima abashiye ngemaratoni uSitheya megijima afika ithathe lembali abothi bafuna umphuco wabadala kunayo ayithatha ayifaka emlonyeni ayigwinya uthe meyigwinya kwase kumemeziswa lathi wena usugwinya usheme nayi le ndoda efikayo ezokwakha iushembe isinika isibongo esisho kuthiwa isibongo sezulwini sishembe nayo njalo lesibongo futhi sidusa umkhondo Ya. noma bangaqhamuka abakaZulu behambe beyicinga bazobe befuna unhlanzi kanti la kuthiwa akekho unhlanzi la khona ushembe komuntu wakadonsa la akekho umuntu la umbulazi khona umuntu owumbulambi akakho umbulazi la khona umbulambi mefika nakuya kule ntombi lapha ngaphesheya usedlula ucosha amatshe ufika ikhehla xosha amatshe amathathu ufika ikhehla ngicacisa ukuthi amathathu njalo ngoba sifuna ukubulala lento yeinkomo ezu11 Ya. ukuthi yayingekho ayingekho uyolobola ngeinkomo ezintathu mefika lapha ufuka wabujijela phansi amatshe awu mnumzane sabona babengelelana hayi cha ubani wena cha ngwakashembe isibongo lapha ngaphesheya lo mzofika hawu pho ubabele ngani mhlambe yayishayela impilo wayo le ndoda cha ngibona imbali la enhle la kwakho kunentokazi engiyibonile insizwa yami sikhulile njobe sikhulile nje manje njengoba ngibone le ntombi la angazi noma ngakwazi ukuthi sivumelane nivume intombi ihambe yogana umfana wami iyogana abantu manje mayekisa iyogana indodana lapha cha ake siyibiza ingane usiyabizwa uMaria wethu Sitheya sondela nkosazana sifika uyaguqa cha nangu lo mnumzane uthi unensizwa awu uthi unensizwa pho ngenaphi lapho mina cha uthi usayibone wena ukuthi ungagana lensizwa yakwakhe hayi ngiyaqala nokumbona kule ndawo lo mnumzane cha wakulowa umzi omusha ngiyacabanga phela ukuthi uyahamba nje mhlambe neinkomo zayinciphele endleleni mhlambe ezinye zasezincane mhlambe owakabani isibongo lo useyasho cha ushembe lumuthi heqe uvala uSitheya hawu owakubakala embali engayigwinyayo la eyakhona khona into azoyilanda uNkulunkulu amthume yona la esikhothe udlula khona udlulela ukuyothatha ushembe osegwinywe intombi le ntabazo ngoba phela uhluka esikhothi manje intabamhlophe ukhuphukele usasentabamhlophe usasentabamhlophe njalo usasentabamhlophe manje kaHadebe sentabamhlophe kaHadebe manje kaHadebe uzolanda imbali eyoshembe yagwinywa le ntombi akazi yena hawu intombi ishaya uvala ethi hawu kanti le mbali engangiyigwinya kwakukuthi kuzofika le ndoda ayisekho indlela ukuthi ayiphike ngiyacabanga ukuthi waqhatha kusho ukuthi iyathakatha ke le ndoda inemithi le kwazi kungiphonsa ngikude ingigwinyise ngisemncane avume agane sokuzala ubhombela sesingena kubhombela ke manje iyazala ke manje ke singena kubhombela ke manje umudlo wamafa uyazalwa ke manje lo mudlo wamafa umnikazi walomsebenzi oqala ukutshala lensimi usiyazalwa uzalwa intombi yakaHadebe intombi yakaHadebe imthathaphi
imthathe embalini kuqala uyalapha esizalweni sayo useyomunca umoya walembali owadliwa ilentombi mesezelwe useba namagama manje usenegama lokuqala elithi Isaiah mudlo wamafa elinye igama lakhe uShembe khona liqanjwa uyena uMahadebe impela umloyiso bese engakhulunywa ngalo kakhulu ngoko ekuthiwa ama initial akho I am Shembe Isaiah mudlo wamafa kanti Isaiah mloyiswa mudlo wamafa Shembe I am Shembe yeah usefika ke manje useyazalwa ke manje yeah yalojola yaqedwa lentombi esiyamzala misimzele uyaqala manje uyangena ewaluseni mangene ewaluseni ikhona inkinga ebonakalayo mele usenabanye abafana akekho umfana ovika naye ngoba basuka esikhothe ngithi wena 12 bakhuphukela manje sebeya Entabazo from Ntabamhlophe to Ntabazo khona intaba njalo la ihamba Ntabamhlophe Ntabazo ngoba suka Ntabazo uzothi intaba inhlangakazi useyakhula meme no 12 sebekhuphukela ke manje Harrismith ilapho ke la uqala la Ntabamhlophe mele usile lombhemu kuthiwa mehambe emfuleni abazidla inhlanzi ngoba bahondla kuthiwa mefika emfuleni abanye abafana abaxabana naye bathi bayadoba bathola lutho yena meke wahlala ukudla kuphathisiwe ekhaya uthi ukudla enkomeni uyakuthatha kuphonse emanzini kuthiwa zize zibe inqwaba kuze izinkulu nezincane zizodla kuthiwa azayiphathe nangesandla uyayibuyele fambisele phakathi enkomeni kuthiwa yena makha inkomo yodaka lezi sazakha thina kuthiwa makha inkomo yodaka eyakhe yobumba yayihamba inkomo yakhe kwakuthiwa wayeyibumba yakhe bese iphefumulela ifuthe ngomoya bese eyibiza ngegama ayibonga ayiqambi igama kuthi uyihambe ezakhe zayihamba uyambona ke lo mfana okhulayo la wakhula ngoba ngathi yiyo lemgilingwane nasentabamhlophe esithanda ukubaqhatha nabantu kuthiwa lengane lena ayilunganga izawuthakala ayilunganga nalaba suka khona kukhona into ashwa ukuthi umuzi wabo kwakuyabani ingane untanda bathakathi kusho ukuthi bathakatha labantu mase kunengane ebiza inhlanzi ngoba lengane ingabiza inhlanzi kuphela miyakhe inkomo iyanyakaza ngobuku ziyafika ezinye ingane ziyasha ekhaya zithi lo mfana ofikile inkomo kamloyiswa uyo hayi babonke abantu abadala hayi ngeke baqala manje wasebona ukuthi angikwazi ukuhlala nalabantu abanje engihambe ngiye kubantu la ngiyofunda ulimo olusha khona uyahamba manje useya ke Harrismith uyathutha umuzi manje umese efika khona ufika uyaqashwa contract grape ya ithike inkosi sasimbiza ukhondelati sasithi khondelati thina uma sikhondelati wafuka waqashwa ugrape lo mekhona ugrape akhule nakhona cha aluse nakhona ngelinye ilanga ufuna ukumkhombisa uNkulunkulu lokamkhombisa ulusile khona la eplazini kuthiwa ezayiluso yena inkomo wathi mefika eqala ukulusa khona umfana kuthiwa zayizala into ongayazi kuthiwa yafike yanda imfuyo kuthiwa umlungu waqala kwafika labantu ngoba belungu banaka thina sinaki thina kodwa belungu banaka banaka belungu labantu abafikile unomoya into zami zashintsha nje inkomo manje sasezanda kanje kuthiwa setho engifake namahashi anda amahashi eke ngifake neimbongolo zanda imbongolo wathi umlungu hayi ngeke angiyena ngiyayizwa kuthiwa ngisho ihashi leli elingakaze ligitshelwe kuthiwa ligibela waphela kuthiwa wayivela libize yena hayi kwathi ihashi ithatha isikhathi ngoba lisuke linqaba nje lijomba likuchithe lenze yonke into kuthiwa libiza nje kahle alifaka amatomu alifaka isihlalo akhole phezukwana agibele phezukwana ngokuthiwa nabelungu bamaplazi usebaxoxa phela abelungu bawo hey kunenkinga lapha
yazi amahaji la ahlupha kanjena mina nginomunye umfana lapha kwelami eplaza Ulifundisa lingazilutho. vela libisi lizele lona kuyena vela lifake kahle amatoma agibele phe abathi abelungeke sifuna ukuyibona le ndaba beza belungu bamaplaza bafike bambola hayi bagcina sebeletha amahasha azowafundisa yena uShembe la Manje le ndaba ke mntaka Samboti isingikhumbuza ukuthi ungabi nenhlambo oyibhekisa kubantu abanegazi la kaShembe. Ingikhumbuza uSenzo Shembe ozalo uBulisenzele waka Mama Sosiba. Uthi umlungu makushona uSenzo. Uthi kuqala kumina uSenzo. Uthi sibale mina makwenzeka kuumuntu ongiloyile okhonto ngiyothi ngifihlwa uyobe shona lo muntu kwenzeka ngeke ngisho ukuthi wapi lo mfana kodwa uyehlala la ilindelani lo mfana ngesikhathi simfihla uSenza kayanga komfihla kuthiwa wehlele esithafu ehlalweni wavele woma uzingoqelile wathi umuntu ngiyothi ngifihle uyobe shona naye sathi simfihla sathi sibuya ngesonto kwathiwa lo mfana ngasekho emhlabeni uthi kumlungu emgcwabeni ngikhuluma lento kababa mkhulu ukuthi kunesibusiso esikhona egazini la kaShembe uthi umlungu le fame yami izovala within 3 months njoba khambe lo benge ngihambisa iBM afika umlungu ahlaba izinto eziningi athi buyisele emvu yoyilungisa wayisebenza egarage lapha ePoint uthi ngiyothi mangifika nayo athi hey John wayibuya nemoto athi hey bafike bahlaba ukuthi bahlaba athi hey ngokaShembe mina wayethanda ukusenza kwenza leyo ngokaShembe mina ilethela kumina atshela nomlungu ufuna inaki indaba kaShembe amtshela ukuthi ngizoyihambisa ithathwe ngoba ngokaShembe uthi umlungu ayithathe babe khona abantu umlungu wakhipha amaBM kuphela sahamba ngawo semgcabeni kaSenzo uthi umlungu ayithathe ngingayilungisile uthi ubuye sebuya neshek zisayiniwe esethi uyithathile umlungu nalawo maphutha akasawaboni ngiyadlula ke lapho uthi ke mase ekhula ke uyakhula ngelinye ilanga ushiya ukudla noma akunika inhlanzi walamba engathi usayibona isihlahla ama orange noma ama peaches useyakho hayi ukuthi wenzelani uNkulunkulu ufuna ukumkhombisa ukuthi wena mfana nginawe kwenzeka mncane usegibela phezulu esihlahleni uyontshontho ngiyacabanga ukuthi kwangeyona iplaza labaswakhe welusele eplazini lomunye lelinye ibhunu hayi ngene ndaba kamabhunu ukuthi usebenza ebhunwini musu kwelinye uzodliwa inhlamvu ibhunu libona hayibo khona umuntu ongenile la ensimini bese kumemezizwe uphezulu ubhizi namaphentshisi lithi casha ngeke akubone unganyakazi lithi zibheka phezulu ungabheki yena hawu ngibheka yena uphi lo muntu ngibheka wayeseba nethemba ngoba lelizwi kusho ukuthi wayekamxoxele emkhulu wakhe uthi hayibo kunezwi mina elangilethana kuthi umlungu waqalaza phansi kwesihlahla waqalaza uzowashona ilanga ngoba ubonile ukuthi khona nje amaphetshisi abula ula inyawo manje uthi yambheka inyawo iveza phela phansi kwesihlahla yena uyambona uthi uphethe ingadla isibhamu uthi wahamba wabheka umlungu wakhula ke mase ekhula ke asixoxe indaba yokuqala kwakhe kodwa sixoxe indaba kaMasha ukuthi inosizi inesibhamu phakathi inokubaleka inayo yonke into injabulo iqhamuka phela akhule mase ekhula azagcina useyaganwa ke mase eganwa ke azagcina ke sokuqhamuka izwi ke manje lelebelo limkhombisa ekhula lithi izwi wena ngifuna uhambe uye sohlangana nawe entabeni inhlangakazi imaphi leyo nto azabuze kulelizwe ngelinye ilanga uma kuwukuthi wena uhlangana nabantu ezintabeni njoba ziningi ngala ngakithi yini singahlangani kwenye lezi zintaba zakithi ezinhle
nazi intaba izinkulu kabi nayi intaba azwephesheya lapha ya inkulu nje kabi kabi Yinhle futhi. ibona nje uhamba ngo freeway la nansi ukuthi hayi inhle kabi Lithi izilalela ngithe sohlangana nawe enhlangakazi. Imhluphe lento. Izigcine lento manje. Isithi yabona ungafuna ukuphuma kuzokwenzeka inqaba. Kwane zehle yiningi eyimehlelayo ufuna ukuza la ngalo mashi esesithi ukujabula. Wagcina uNkulunkulu ethi uyanqaba ngiyayithatha izingane zakho. Oh uyanqaba. Njengoba unqaba nje manje senzokukhombisa okugcina. Khona inkabi yakhe ukolibelo okuthiwa yayivele izele. Ejogini yayiqalela zonke izinto. Kuthiwa ivele ifikime muzoboshelwa nje. Iyona futhi ayithi sesingashayisa manje. Kuthiwa mebone yona isimo etho kusho ukuthi seyikhathele manje zonke. Ebese ikhumula. ngoba ikhuluma nelwane Wekhuluma nazo. Wekhuluma nazo zimlalela. ziyamuzwa Zimuzwa ezizwa naye. Laqala lelizwi manje lahlalela ke yabona ngoba uzwa sengiza kuyala. Zahamba izingane zakhe. Ngelinye ilanga ila khona eshawa khona umbani yena qobo lwakhe. Ilombani ke ozobhala ngalelo langa ukuthi bhala la ithangeni inkosi yamakhosi umbusi wababusi. Lengubo ayigqokile enimbone igqokile lapha ingubo okukhulunywa ngayo la. Wengalifundile njalo iBhayibheli. Wengalifundile. Kodwa mase akhe ingubo wakhe ingubo efana nale okukhulunywa ngayo eBhayibhelini. Yagcina imtshela lento lalela hamba uyothandaza phuma manje uthandaze ngaphandle. Uphume ngithandaze ngaphandle yini ukuthandaza? Akakwazi ukuthandaza lo muntu. Wazi into eyodwa ukuthi kushiswa impepho lapha ukhulunye. Lo muntu futhi manje senamasiko amabili. Nalisiko akuyonto akuyona into yakhe akuyona into kahle ngoba uyasho lapha babalekile phela lapha. mawufunda futhi lapha encwadini uthi wayeba lento enziwa kubo kodwa yena engamngeni. Angithi manje kufanele ngoba uthe esemncane wayesikhoda. Esikhoda kuhlatshwa imbuzi isiko lesintu. Mesuka la meqala ukuhlakanipha ena 12 usiya lapha uyafika kuneqhamuka isikelishi abesuthi bahlaba imvu. Uzothatha liphi manje? noNkulunkulu uyakhuluma nala ulokukhuluma naye uthi wena thandaza. Oh kusho ukuthi lento enziwa yilaba ayizwakali kahle ngokusheshsha uNkulunkulu. Into ezwala ngokusheshsha ile ukuthi ukuthandaza yenzeka kanjani? Izoyenza kanjani lento? Kuthiwa wezwa ukuphenduka into ngaphakathi esifubeni kuyena eseguqile lapha eseguqile yaphenduka yayisimnika amazwi azawasho waqala wafunda ukuthandaza. ngoba sike sikhohle umfundisi nawe ukuthi sicela amazwi ngoba konke sekuphiwa uyena. Siyathandaza nje sithandaze kanti nje hayi siyayidabuzela nje. Sibuye sikhohle ukuthi sicela asifundise naye ngoba noShembe naye wayingazi kodwa wafundiswa. Awusho amazwi esihlabeleni imthando wesabatha. Makungabi ngokusho kwethu kube ngokusho kwakho. Uyabona leyo nto chaza ukuthini leyo. Kuchaza ukuthi ungajwayeli ukucela into oyithandayo. Ithi uNkulunkulu sebenza isihlabelo sokugcina usebenze kubo bonke lokho okuthandwa nguwe. Ithi indoda endala angazi ukuthi ayikholwa isayona. Ithi indoda endala ngeke ngizwa amaNazaretha athi kunehlabelele eqanjwe inkosi ilanga. Athi kule ihlabelele kuthiwa iqanjwe inkosi ilanga khona ihlabelele sayivele sezikhona kubhombela kodwa engayibhalile. Yafika inkosi ilanga yayibhala. Ithi ngesikhathi engithatha mina ithi yathatha uShembe bayemkhathini ayifundile le ndoda. Kodwa iBhayibheli liqamunda Thabo bese kuyona kulamasonto adlule eNewcastle. Eliqamunda iBhayibheli ukhale. Meliqamunda. Ithi angitholele ikhalenda lesibhunu ngathi ngizolithatha. Ebhalwe ngesibhunu. Ithe khonto engizokukhombisa yona lapho. Eyenziwa umthandazo obulala thina ekhalendeni lesibhunu. Ithi ke le ndoda unkosi yethu simakade akahlatshelelwe endlini.
uthini futhi lo muntu tshela umuntu ongelonazela Tshela umuntu ongelonazela. kodwa okhuluma noShema ngase ngiyibuka lento ngase ngikhumbula indaba yenye indoda ngala kaNongoma ethi yathi ngelanga ihambele iqhamuka ethempeleni kuyisabatha ithi yezwa kuhlabelela umuntu ethi abathanda ukuphila emhlambeni kaJesu ejointini uthi ayisithi into khona into ongayithola kulowa muntu ngoba sibukela abantu sithi abakholwa sibabukele phansi kanti uNkulunkulu nayi incwadi kaDishu ukuthi ungathanda ukukhonzwa yeah ohlala ukhonzile besikhonzi akababheki ngamehlo akhe ubabheka njengomakoti ehloniphile so bonke abantu ngoba wazi uNkulunkulu kephi la yeah kulabantu laba abala emhlabeni uthi umshumayeli nasenkohla isibongo sakhe kodwa unhlanhla wothingo ubegalwe indodakazi yakhe lo mshumayeli khohla isibongo sakhe manje sihlale naye kakhulu elofu uthi ngase ngiyangena nje ngomani khona zomthengela ibhodlela uthi khona into engiyiswele noma ngiphuma esontweni khona umuze ngiyothandaza kuwona ngiyankosi yethu simakade njalo uthi mangifika kulensizwa ngiyithengela iphawu ngiyayibona nansi ehlawe la the yawuzela mfowethu usonto izidawunhla unhlayisuthi uthi ngijabulele ethi hayi ngizokuthengela ibhodlela ushaye kancane athi hey anazi lutho nini ungalithenga ibhodlela anazi lutho sambona ushayembe thini saphuma awunakho ke alunga lento ngikhipha uthi xoxa uthi bese ngithi ngesikhathi senu uma kungena emzini womuntu kuzothandaza kwangenwa ngaliphi igama kwade kumiwe sangena uthi sathi mazingena sifike sigqoka eqala iMnazaretha singakangena emzini womuntu uthi sigqoka eqala iMnazaretha uthi mase sigqoke uthi lo muntu mumbheka wayekhona ngesikhathi senkosi ilanga ubudala seyibona uthi asifike sigqoka iMnazaretha bese siyathandaza kuqala sicela ukuthi uNkulunkulu angene nathi sicele nabo lo muzi ukuthi bavume singene uthi masiqeda ukuthandaza sesohlabelela sithi inkosi yethu simakade uthi ilona gama esasinikwe lona ukuthi uma ungena emzini womuntu oyothandaza othi inkosi yethu simakade simphamukwa lithi leli khahla ke muzwana eyobhabhatisa ibosho olwandle egadwe ngeyibhamu lithi wathi mase egadiwe wathi mase libona ulwandle amagagasi egcuma wesema lithi wahlabelela leli gama lithi inkosi yethu simakade uthi bathuka beceda lona ehla magagasi ulwandle laqonda wayesengena kulona uthi mase ephuma lapho uthi la kwaqhamuka khona isihlabelelo sithi bongani uJehova kubelungile uthi waphuma esephuma nale iboshwa eseyibhabhadisile wayesethi bongani uJehova kubelungile kodwa engena memeza uJehova wathi inkosi yethu simakade simphambi kwakho siyacela ube khona wena kanye nathi nale iboshwe ngihamba nazo yehla moya ingcwele ngena kithi sithi masingena olwandle singacili ngoba sokungena umoya ingcwele kithi umfundisi la nto yakhumbula ngangayikhuluma ethi sitshela umfundisi uLthuli lo kade eshayela ibhasi la eClip bese ngikhohliwe nje ngoba wayesitshela zona ihlabelelo lezi ethi bayifundiswa inkosi ilanga imina sengiyikhohliwe nje bayongikhumbuza abanye abasayikhumbula ngeke ngibabheke ne konje uthi abanye abantu babe ngabuzi mina ngangihlala nabo abafundisi laba ngibabuza ngoba wathi makugulwa kanje lathi langa nongena ngehlabelo esikanje makunemoya manje azuthi niyothandazela imoya ningene ngesithi nenze kanje lento eshiwo uyilo muntu lokuthi nigoka ngaphandle angeni nigoke ngaphakathi angeni nigoke ngaphakathi goka nje ningakangeni nje emasangweni nifika ningaphuzi ngisha amanzi akhona meniyona nemoya sikubaba mkhulu ekuseyindaba zakhe sikule ndoda lese esejointini ngibuka isikhaya kuseyindaba zakhe ifika ithi indoda esejointini ke lalela ke masingena sasithi inkosi yethu simakade uthi ngathi mina ungawini uthi ngayikhipha imali yebhodlela ngamthengela singithi asala kahle uthi ayisithi le ndoda ngovakasha ngenye ilanga ethempeleni ulapho lundi lo baba ngovakasha ngenye ilanga ethempeleni uthi ke ngampela kwathi mase ngisuka ngiya kulomuzi uthi ngafika ngathi inkosi yethu simakade
simphambi kwakho uthi ngathi mangingena kwaphuma ukufa kumuntu angena uthi ngasizwa umuntu wayesejoyintini jointini ithi inkosi yasekuphakameni ningayiyeka amapherele enu uma nibona amapherele enu esodakeni lwengulube anongena niwathathe thina namhlanje sinyanyana ngisho nomgqoko umNazaretha umNazaretha unyanya omunye umNazaretha ancamele umuntu ongela uncamele isangoma okuthiwa kangahlangani naye uncamele isangoma kwathi angahlangana angamana ahlale nesangoma kunokuthi ahlale nomunye umNazaretha ngokuhlukana ubaba mkhulu ke wayesegcina evuma ke ukuzala asiyanqampunqampula ngakuyixoxa isikhathi esinane kakhulu useyasuka ke mesuka lapha kuthiwa uye emakhosini amaphi akaZulu endlunkulu uma sokufanele asuke esendleleni kwenzeka isimanga abasendlunkulu abanandaba na ingilozi yakhona injani iyayiqhenya iphulula isisu yenza kancane kwasuka yasemampondweni iqala ikhona ke sisemampondweni ngomashi ingoba ingilozi yasemampondweni yakulambela ukufika kaShembe endaweni yasemampondweni wayesehamba ke wafika emampondweni mefika emampondweni akaze abe nokuthula kulapho la khahlelwa khona umlungu ngeboots njengoba ayesexhuka nje kukulona lolu hambo la ashawa khona unkosikazi ngegeja ngifuna ukuzwa ukuthi imaphi injabulo la kukulona lolu hambo aliqalayo la ivinjelwa khona abantu bemthatha bembopha kukhona emampondweni la emangalelwa khona uyiseka kekani eyombopha emzinto umbophela ukuthi uhambe ethatha izingane zabo yabuza imantshi mase kufikiwe emzinto uthi nithi wenzani cha lo ndoda ihamba ingena emzini yethu ithatha abantu bethu kuthi uShembe cha angene emzini yabantu mina umhlongo ngoba uthi ungena emzini yenu nje uthi angene emzini yabantu akangeni kodwa manje uyabamemeza abantu uyabadonze yini cha akabadonze bayakuye ibona baphuma bayakuyena uyabona ukuthi bopha umuntu wrong wena fundisa izingane zakho ingayi kulomuntu lo muntu akanacala isiyambuza wena ubani uthi mina buzo umlungu phela imantshi kwakwabelungu abanye akusiyisa uthi mina ngomdala weinsuku uthi mufuna ungazi ifunda incwadi kaMalaki 3 uyayivula umlungu ithi incwadi ibhekani ngiyathuma isithunywa sami siyolungisa indlela phambi kwami uthi lo enkhuluma ngaye ukuthi nazi yena wathunywa yimina asiqhubekeke uthi kuShembe kuona lo mashi uthi njengoba ngifika nje la ngifika kwesingaki yosithathu okwesihlanu njalo lalela ke asiye esihlabeleni number 7 sithi isihlabelelo number 7 silithethiwe icala emhlabeni wonke phumlani nithokoze nina abantu bakhe asiqale lapho iliphi icala elalithethwe ezulwini icala elalithethwe ezulwini okukhulunywa ngalo la icala lokulinyazwa ka number 4 ubani number 4 ubani number 4 owakhuphuka namanxeba akhe wakhuphuka nomqhelo wameva waze wawufika la eyakhona isho njalo inkosi ilanga ithi wafika negazi lakhe wafika neingozi zakhe uthi ingilosi zonke zahloma inkemba zathi hawu kanti babulawa bonke abaprofeti abathunywa uNkulunkulu abathathu babulewe namhlanje kukhishwa wesine asambe nithi ubhubhisa umhlaba laba abathathu ababulawa angithi uthi uNoshambu number 5 siyasho phela isihlabelelo sithi wamemeza ngezwe elikhulu engilosini ezine mokuthiwa okune kusuke kusho ubani u4 number 4 u4
ila ku number 4 makufika uJesu nje inkosi ila ngisho ithi ngathi mina ngiyasukuma ngiyemhlabeni ngiya kwabanqulu sobala ikhona incwadi Sambulo Sambulo 7 verse 13 ikhuluma ngalento ikhuluma ngalesihlabelelo uthi ku number 2 ziphumile ingilosi ukona umhlaba yile ingilosi ezayidiniwe uthi ushembe ningabe nisaphuma selithethiwe icala ziyobhubhisa kwasani manje selithethiwe icala litheni lithe icala khona akade becindezelo ufika ushembela kudliwe inkomo zethu kwadliwe imbuzi zethu zokhokho bethu kwadliwa yonke into uthi ke khona abaqhamuka kuhlupheka nokukhulu asiyifunde 7:13 Sambulo uthi khona abaqhamuka kuhlupheka nokukhulu laba sebegqoka ingubo ezimhlophe abakayigqoki kodwa babonakala sebeyigqokile lapho uthi laba abagqoki uyibona ke laba engithi mina akaze bathunyelwe umprofeti bona ngiyakubona ke ngiyoba number 5 word nayi le ncwadi elinye lamalungu laseliphendula lithi laba bambethe ingubo ezimhlophe bangobani bavelaphi emaphi lamalungu okukhulunywa ngawo ilawa okuthethwa icala ekhona athi pho yaselithethiwe icala kwase kuba khona abantu abagqoka ingubo ezimhlophe libuza liyabuza kubuza lo kuyena ohlele ecaleni lithi ke leli ilunga hayi inkosi yami wena owaziyo usethi ke inkosi yakhe ithi yabona laba abangibethe ingubo ezimhlophe baqhamuka osizini olukhulu lapha kade becindezelwe abamhlophe babaphuca inkomo babaphuca izwe labo yibona ke labo yilaba kushembe eze kubona abanqulu isobala kodwa mase efikile ufika kakhethi uthi nantizwe lo memo limema bonke abantu usho njalo mase efikile kodwa le ncwadi lo mbono kaJohani wawubona lento cishe uthi awubhaliwe ngendlela yakhona muphelele kukhulunywa ngendlela emnyama ziningi phela engabhaliwe ngendlela yakhona ingakho inkosi langa kuthiwa yathi mayifunda iBhayibheli ilifunde olifunda yafunda bese ithi kodwa laba wabhala lapha akabhalanga kahle bese yayiqondisa inkulumo ithi kahle kwenzeka kanje sithi ke sesithathu njoba ethu shembe owesihlanu uthi yamemeza ngezwe elikhulu engilosini ezine kusho ukuthi ile yesihlanu ememezayo ithi ningabe nisawona umhlaba selithethiwe icala kwavela abaprofeti baseNazaretha beza nenkosi yabo yembetha amafu basuka abangcwele baseNazaretha lokho ukuthi kwavela abaprofeti baseNazaretha beza nenkosi yembetha amafu kuthiwa insizwa yakaMathe ubaba mkhulu ngithi yala iwinene ngakubo kobabudlomo yayigula kakhulu sizohamba emhlabeni yayisithi hayi kuthiwa ngilinde ibona amafu yabona kukhona ovele khona emafini enegama libhaliwe ukuthi Shembe athi khona ozayo uza namafu kuhambe kuhutshwe emva kwakhe kukhona abambethe ingubo ezimhlophe ibona lokhu ukuthi uza nabambethe ingubo ezimhlophe abazoprofita abazokhuluma indaba sezulwini sikubhombela manje yes isitshaliwe ke insimu manje isitshaliwe insimu mayisitshaliwe insimu ngoApril usethu ubhombela bathi abami sengizohamba mina usuzohamba usethi njengoba sengizohamba nje sokufuna nginiveze manje niyovela uNkulunkulu njengoba kukhona amadokodo ke ngoApril amadokodo azovezwa kumnikazi wensimu usiyamchaza kubhombela uthi lo ozayo uyena umnikazi wezinto uthi lo ozayo uyena ongithumile mina uthi lo ozayo uma ethi kulensimu etshaliwe lokhu ebengithi akudliwe akudliwa ningamsoli ningamphikisi
ngithe sikhuluma ngobhombela dasifaka inyanga zibe 3 sithi March April May ubhombela la uyafika ngoMarch ngoApril umsebenzi asebenzile uyoveza uNkulunkulu ukuthi ngitshalile bheka ke uNkulunkulu ukuthi lensimo engiyitshalile kukhona okukhula kukhona nokungadliwa usethi ke sengishiya nomnikazi wayo ngome uyahamba emhlabeni behamba emhlabeni songena inkosi ilanga inkosi ilanga ingena ngokunomehluko kunabo bonke abanye angiphinde lento ingena ngomehluko kunabo bonke ubhombele esekhona uthenga inkomo nanti igama lomlungu kuthiwa yini lenkomo umthambeka uthenga inkomo kaMthambeka ngase kuthiwa umthambeka nje umsebenzi wokugcotshwa kwenkosi igama lomlungu lelo uthenga inkomo ke kuMthambeka angithi singena kwesithathu manje sesiyaqeda phela uthenga inkomo kuMthambeka Mthambeka ngiyayithenga lenkomo izohlala la kuwena kodwa owolandela mina uyobe yazi lenkomo ngizohamba ke ngiyoshiya ubufakazi kumlitwa usiyahamba ke uya kumlitwa ngithenga inkomo kaMthambeka umnikazi walesihlalo ofika la kuwena uyombona ukuthi afike la kuwena ukuthi lo wesakhe uyahamba ubaba mkhulu ngoMeyi mehamba ngoMeyi uyafika umnikazi wensimu bafuna ukubona ukuthi uyazi ngempela insimo yakhe kuthi wahlala izinsukwana wabonakala eqhamuka kaMlitwa uthi uDr Mlitwa meqhamuka kwagijima ingane hey baba khona umuntu omhle omlapha esangweni khona insizwa nje enhle emlapha esangweni iyabingelela ebese phuma Mlitwa hawu unkosana hawu uzothini inkosana cha hayi ngiwangifikile nje khona ubaba into ayishiya la watshela ubani wena hawu Mlitwa kanti awungazi ngimdala kunaye imina ngamthuma ukuthi ayithenge kwaleyo ngomo imina ngamthuma ukuthi atshele wena mebe samile la thusha inkomo nansi iqhamuka naye isinyenyile kaMthambeka nansi inkomo hayi nkosana nazi nalenkomo iyona le imupho omunye ushembo kwenzeke njalo kuyena hey Fundisi ngaka siqede inanda 88.5 FM sikhumbule kuphakameni ngeke ngisayisho nenamba ngoba isikhathi asisavuma ake sivele siqonde lapha kuba buhlungwane siqale ngoba buhlungwane nangethi mina esabathi ayibenhle kwabangcwele babuhlungwane eNewland East Amen Mfundisi wenkosi nobaba Thabo Samboti siyabonga ubuya umsakazo emva amasonto masabatha amathathu singawutholi sibonga sancoma umdalo ezweni nomhlaba hayi ngiphinde ngibonge futhi ngibonge umdalo ezweni nomhlaba ngokuthi yonke imithandazo yena enangipha yona abantwana engithumela yona umdalo ezweni nomhlaba abantwana basephakemini nokho noma kusekhona inkinga esiseni ngani inkinga kodwa angathi yalula makancane ngoba nako sengikwazi ukuthumela ne voice note siyabonga abantwana benkosi siyabonga nangisihloko sanamhlanje sikaba omkhulu ukuthi isikhonzi senhluphe kukhona ke abantwana benkosi njengoba ngibuye ngilala ngene ephume ephelele nje kunezinto engibuye ngizibone nami kodwa ngizoxolisa nje mhlawumbe ngabe iqaphele izinto engafanele ngiyiqaphele kodwa kukhona ubaba omdaweni esasinaye ke isibhedlela ugcina kwami emasontweni amathathu amanadlule uthi kimi hlongwana isixoxo sakhe asixoxa nje naye ngxokana ngomndeni wakhe uthi ke hlongwana nginomfana wami nabantwana achaza ukuthi abantwana abangaki abanye bamnyuse egoli eganile khona bese ke ha umntana
uganile njalo uganiwe useGoli umfana umfana yena uthi inkosana yena umdala ekhaya usethi ke ugane intombi yakwashembe uthi mina uqonda ukuthini umuntu ugane intombi yakwashembe na athi hlongane kaShembe yakube kukuhle ngoba kulotsholwa uthi mase ngiyazinza nami esitulweni ngoba ngangihlele esitulweni ngeke empedini sixoxa naye lesizithi nawo usho uthini umuntu kaShembe akulotsholwa kuhle ngoba kulotsholwa athi hayi mfana wami uganiwe senengane ezintathu ashe donsa i-cellphone yakhe engikhombisa izithombe zezingane abazukulu amantombazana amathathu athi uganiwe azange azalobola mina awukahleke baba ngicela ngikulungise khona ufanele ngikulungise la lenkulumo yakho mina ngiyiNazaretha mina ngikhonza khona mina imfundiso zikaShembe siyafundiswa ngazo ukuthatha ukuthi kaShembe akulotsholwa hayi hlongane into ayenzeka bangibiza ngaflya ngaye eGoli ngathatha indiza eGoli afike sakhipha 40,000 sengithi ngalalela ke baba lo 40,000 ngenzeka ukuthi ingxenye yelobolo uthi wona 40,000 wena ngoba nina nikhipha namadawuri nina nikhipha lokhu nalokhu elikubizayo thina sikubiza ngelobolo hayi abendeke sindalela ke baba umprofeti uShembe uye oqhuguzela indaba ukuthi abantu abaganane balobolana abantu njengoba uthi wena nje akulotsholwa kaShembe iphutha elikhulumayo ake siyilungise lenkulumo enjalo ukuthi uyazi ukuthi ihamba kanjani okukhakayo abantwana benkosi sekuphamile ukuthi kanti isikhonzo senhlupheka sathini ngendaba yokuthatha amaNazaretha ukuthatha unkosikazi olunye uhlanga noma insizigane intombi olunye uhlanga kwathiwa wasakhumbula ukuthi iqaleni kobuNazaretha ubabamkhulu ekuphakameni kokhona nabashumayeli enhlaleni isikhumbuza ngabo nisixoxela ngabo oAaron abamandi kodwa bahamba bahamba phambili nonozikolo ithini kanti imfundiso omkhulu ngendaba yokuthatha yokugana ezinye izizwe ukugana ezinye izizwe nokugana ezinye izizwe endaba benkosi ngithi ngibonga nje lapho ukuthi ngicela ngicacise nje lapho ukuthi wathini ubabamkhulu uyathini inkosi langa ukuthatha esinye isizwe esingeyena esakini na ngiyabonga abantwana benkosi ngibonga ukuthi ngithole lethuba ukuthi ngikwazi ngidlulama ngikwazi ukuthi ngithumele voice note esesukhumbula umsakazi impela kodwa la msebenzi somningi kodwa ngisabuyela ngolesithathu nje ngiyabuyela nje elikuzini special sengiyangorate njalo ngiyobona ama-specialist intombazana kithi umdaba kuyona iphethe udokotela laphana emakhoti uNkulunkulu kaphamini wanginikeza lo ntombazana futhi wanginikeza ngakayi kodwa bangafuni ukuthi intombazana ingibone kodwa yagcina uNkulunkulu sephamini esengihlelile ukuthi iyona engibonayo ngqa siyabonga abantwana benkosi imini yesabatha mayibe yinhle wabangcwele Mr Sambothi namba umhlongo lapha emsakazweni ukuhlela nje baliqala nje ngilale ngikhona la kwaMancinza kodwa lothi liphela ngoba sengile ezinye state emsebenzini ngilalele nje kwi-weekend kuyisabatha elihle nemvula angathi ayikho namhlanje mangibuka ngingazi kodwa kwaba kosuku ngiyabonga ngilalela uhlelo ngizokhima ama-earphone manje thank you siyabonga kusigwaca noba buhlongwane imfundise iminute nje leli iminute leli asithi umbuzo waba buhlongwane kade kukhona umamna kukhona unomehlo bazalwa noyinkobe kwathiwa ke obhutsenzele nje babe yithanda intombi bethi bangacela khona bonke abanye zizinhle intombi kanoyinkobe benomkhulu weri kwathiwa akugananwa India ngeligana umuntu uAaron Baru uyawa kiwe enhlangakazi sokukhushuka usesizwa intombazane yakamngomezulu imsize
usethi ke mekhuphukela phezulu baba lo ngane kaMngomezulu usizile mina bonke badlulile manje ngcono uyithathe inkosikazi yami uthi baba wena uzoganwa la oganwa abakini ubabuhlongwane ukhuluma indaba yamalobole ndiyenwa wakhohle ukuhlala enxebeni ukuthi cha aganani ukuthi hayi kwakona lokho nje wena ubanjiwe wena nendodana yakho asiganani umuntu nendi yakuganani uyishiye lapho wabuhlongane bekufanele ahlale enxebeni isikhathi ke siphelile manje mfundisi ngiyambona nangu usiboniso into zakhe Williams ithi ngiyabingelela estudio wayenyakazise impazi zomNazaretha mfundisi siyabonga uNkulunkulu wasekuphakameni akuvikele njalo ezitheni zakho Bomba Mkhonazi ngiyabingelela isithulo cha ngithi kwangimangaza ukuzwa nithi akasekho umuntu ongathunywa ezulwini kumaNazaretha ngoba uShembe wakusho konke kanti thina sehluke ngani kuma Israel wona ayehleze niko yethu phela Mkhonazi ofikayo ngaze ngayichaza lento ngathi kumaSulumane abaprofeti abafani Sashawa isikhathi Become one of our exclusive members on this app at Google Play Store and enjoy chatting to us. Plus podcast of what you've enjoyed or missed out on. To send us messages and voice notes, simply go to the Contact Us tab and compose Besa Kuzovela Ngakiti.